Yes, reka twizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe twagarutse mu mwanya w'amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Umuririmbyi John Legend yandikiye amateka akomeye cyane i Kigali ni nyuma y'uko amatike y'igitaramo cye cya mbere agiye kuhakorera ashize ku isoko mbere y'amasaha make ngo ataramire abanyarwanda b'i Kigali bari bamaze amezi arenga 2 bamutegereje. So guys, gusa mbere ko nkomeza iyi nkuru reka mbabwire ko nubwo amatike yashize ku rubuga yacururizwaho aya matike ajya mu gitaramo cya John Legend kiri bubere muri BK Arena mu kanya nimugoroba n'uyu munsi ndagira mbamenyeshe ko nge amatike nyafite mfite amatike kandi ni ku giciro cyiza kuri promotion. Uri buyakenere aranyandikira muri comment turebe uburyo twavugana mbahereze ku matike make nanjye nsigaranye ariko mujye mu gitaramo cya John Legend. So amatike we ku giti cye ku rubuga rwa www.ticket.rwa amatike yamaze gushira. So ubwo uri bukenera itike aranyandikira muri comment then muhe nimero z'ukuntu turi buvugane nkamushikiriza itike. Reka twikomereze ahagana ku isaha ya saa 5 z'amanywa zo kuri uyu wa gatanu tariki 21 Gashyantare. Urubuga www.ticket rwacururijweho amatike rwerekanye ko amatike y'iki gitaramo cya Move Africa cy'umuryango Global Citizen yashize ku isoko. Amatike yose yamaze gushira ku isoko. Ni igitaramo kidasanzwe mu rugendo rw'umuziki rw'uyu mukinnyi wa filime wageze i Kigali mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ari kumwe n'umugore we Chris Teigen. So hari hashyizweho amatike y'ibyiciro binyuranye harimo icyiciro cy'amatike cy'ibihumbi 35 yiswe Galowa Ball, harimo akandi itike ya Silver igura ibihumbi 70 by'amanyarwanda, ni mu gihe itike ya Gold igura ibihumbi 110. Ushingiye kandi ku byari byatangajwe mbere ho gato, itike ya Gold yaguraga ibihumbi 100 yarazamuwe igirwa ibihumbi 110. Itike ya Galowa Ball yaguraga ibihumbi 30 yo yahise hindurwa igurwa ibihumbi 35, ari nazo tike mfite izi zihumbi 35 ariko ngenda zibahera kuri promotion turumvikana ku giciro gito cyo hasi. Hanyuma itike ya Silver y'ibihumbi 70 yo ntago yahindutse, ariko kandi harimo itike ya Platinum yaguraga ibihumbi 130 by'abanyarwanda nazo zashize ku isoko. Move Africa ni uruhererekane rw'ibitaramo bya muzika rwa mbere muri Afurika ruyobowe n'abahanzi mpuzamahanga, rugamije guteza imbere ishoramari ry'igihe kirekire mu bukangurambaga no guhanga imirimo mu buhanzi ku mugabane wa Afurika. Ibikorwa by'umushinga Move Africa by'uyu mwaka bigamije ubukangurambaga bushingiye ku baturage buharanira iterambere rirambye n'iterambere ry'ubukungu, hibandwa cyane ku gushimangira gahunda z'ubuzima muri Afurika hamwe n'abafatanyabikorwa mu bukangurambaga. Global Citizen izasaba ibihugu bya Afurika kongera inkunga bihabwa bijyanye n'ubuzima mu bihugu byabyo. So gushyira rero imbere ubuvuzi bw'ibanze, ubuzima n'uburenganzira bw'umuntu mu by'imyororokere, kuzamura ishoramari ku isi mu guhangana n'ibibazo by'ubuzima no kugabanya ibibazo by'imari ku bihugu kugira ngo ubuzima bw'abaturage muri rusange bushimangirwe bugende neza. So umuririmbyi rero akaba n'umwanditsi w'indirimbo, umucuranzi wa piano n'umukinnyi wa filime uzwi cyane mu njyana ya muri R&B na soul ndetse na pop, ariwe John Legend
indirimbo yamenyekanyemo cyane yitwa All of Me yasohotse muri 2013, ni imwe mu ndirimbo ze zakunzwe cyane ku isi yose, igakundwa mu bukwe no mu rukundo mu bihe bitandukanye cyane. So ni indirimbo ku rubuga rwa YouTube ifite igeze muri za billion views. So mu rugendo rwe rw'umuziki yatsindiye kandi yegukanye ibihembo bikomeye bya muzika birimo Grammy Award 12 zose, Oscar Award, Golden Globe na Tony Award. Yabaye kandi umwe mu bantu bake begukanye ibihembo byose bizwi nka EGOT, Emmy Award, Grammy Award, Oscar Award na Tony Award. Ni umuhanzi wageze ku ntebe y'ishuri kuko yize muri kaminuza ya Pennsylvania, aho yakuye impamyabumenyi mu mategeko ya gisivili. So John Legend yashakanye na Chris Teigen, icyamamare mu mideli n'itangazamakuru. Bashinze urugo rwabo muri 2013, bafitanye abana 3. Album ye ya mbere yitwa Get Lifted yasohotse muri 2004, yamugejeje ku rwego mpuzamahanga ndetse inamuhesha igihembo cya Grammy Award. Uretse kuririmba, ni umucuranzi w'umuhanga cyane kuri piano kandi akenshi yicurangira mu bihangano bye, ndetse yitabajwe na benshi mu bahanzi bakomeye ku isi mu ndirimbo zaciye ibintu hirya no hino ku isi kugira ngo abacurangire. John Legend ni umufatanyabikorwa w'ibikorwa byinshi by'ubugiraneza, cyane cyane ibijyanye no guteza imbere uburezi, kurwanya ubukene no gushyigikira uburenganzira bw'umuntu. Ndetse ni mu butumwa bwe yemeza gutaramira i Kigali. Yavuze ko igitaramo cye kirenze gutanga ibyishimo, ahubwo harimo no gufasha urubyiruko kubona amahirwe y'akazi no guhanga udushya. So guys, ngayo nguko rero nayo makuru twari dushatse kubanyuriramo. Gusa ndabibutsa ko uri bukenere itike mbere yuko igitaramo gitangira, kuko kiraza kuba nimugoroba. Aranyandikira muri comment, then uri tayari ndagusubiza muhe itike zisigaye kuri promosiyo ku giciro cyo hasi cyane, dore ko ku rubuga ruri kugurishirizwaho amatike ya John Legend amatike yabo yamaze gushira. So guys, sawa rero, naho mu zindi nkuru ziri bukurikireho. Ciao ciao.